Hari keempat dekat Travel Lodge Hotel. Tanyakan dulu ya, apapun mau kalian tanyakan akan saya jelaskan. Cuma biasanya kalian kurang sabar, sebelum saya jelaskan sudah tanya dahulu ya. Jadi ditahan dulu ya. Nah, termasuk sarung tangan. Sarung tangan saya tak bagi sekarang. Kenapa? Ini letak sini, ambil ni letak sini. Yes, pandai. Okey lagi. Ambil ni. Ambil ni, letak situ. Banyak-banyak. Banyak-banyak letak. This is Kim Chi. Kim Mat Kim. Kimchi. Alright. Hari ni hari terakhir kita berjalan dekat sini. Cuaca sangat sejuk. Ada dog, Mak Kim. Look at the dog. Wih, so big. Ya. Ya. Kita dekat kedai makan yang hari pertama bila kita sampai. So kita makan lunch kat sini lah. Today is our final day, last day. Jangan. Alhamdulillah. So it solved our problem. Okay. Alright. So kita nak pergi cable car. Baru saja entrance cable car. Sebab wayar dia Tengok tu. Tengok ada rumah orang. tangga. Wah, jungle. 내리실 출구는 오른쪽입니다. Okay. To the right side. Okay. Kita baru je sampai dekat Namsan Tower. So kita akan habiskan masa sampai pukul 3.30 petang kat sini. Tempat ni antara tarikan lancong dekat Korea lah. So basically Menara KL lagi tinggi 421. So Seoul Tower 236. Okay. Kita ada The Shard London 310. Kita ada Tokyo Tower 333. Kita ada Eiffel Tower. Eiffel Tower is 320. So basically
Menara KL is higher than Eiffel Tower. 길이가 짧아 단창이라고도 불리며 군을 이동 시 기창수가 진해 이동을 담당하였습니다. 깃발이 달려있어 무대를 구분하고 힘을 보내는 데도 사용되었습니다. This is the 기하기 중에서 장창입니다. 장창은 길이가 1.5천, 즉 4.606m이며 창문 중에서 가장 So kita dekat Myeongdong Travel Lodge Hotel untuk hari terakhir. Esok akan balik ke Malaysia lah. So flight kita 7 pagi. So malam-malam macam ni kita ada satu task, iaitu untuk mencari susu anak. Tak tahulah kat mana ada. Kita dah pergi dekat kedai G25 tadi pun tak ada. Terus sekarang ni nak pergi cari dekat Imat 24 hours. Kod-kod ada kan. So ni pemandangan waktu malam dekat Myeongdong. Alright, dah boleh jalan. Maybe kat sini ada jual kot, Lucky Store. Kita kena check it out dulu lah. Oh, kita boleh try sushi ke. So kita dah pergi dekat E-Mart 24 jam kat bawah ni, tapi kat sini pun tak jumpa. So pencarian kita berakhir sampai dekat sini saja, sebab aku takut nak wandering around lagi. So probably tak tahulah tengok macam mana nak bagi anak tu minum apa malam ni. So kita kembali ke hotel kita, tidur kat sini untuk malam terakhir. Tu Myeongdong Hill0 Travel Lodge. So ayo. Selamat pagi dari Korea Selatan. Hari ni Jumaat pukul 3.50 pagi. So kejap lagi kita akan menuju ke airport lah, sebab flight kita pagi awal pukul 7 pagi. So Asia X memang kalau boleh kena berada awal lah untuk nak loading barang dan sebagainya. Dan untuk mengelakkan auzubillah miss flight ke lambat bangun ke, jadi kita orang sebenarnya tak tidur. Artinya tak tidur pada semalam, menyiapkan barang-barang, bungkus barang-barang apa nama, beli belah souvenir dekat Korea malam tadi. Lepas tu apa nama, nak menyiapkan barang-barang muda semua. Itu je probably dapatlah tidur like setengah jam. So semoga apa nama perjalanan dipermudahkan lah, insyaAllah. Timing ke barai. It will take less than an hour. So fortunately, your flight is not delayed. It's on time. So take some rest. Before, like 5-6 minutes before, I will wake you up. I will turn off the light. So nasib baik bus driver bagi masa nak tidur sekejap dalam perjalanan ni. Kesian dekat anak-anak lah, itu je. Anak-anak seksa betul nak bangun tadi. Kesian kat dia orang. Anyway, they are doing a good job. Tolong mak dan ayah dia, tolong load barang mak. Okay, itulah ditutup. So kita kena rehat. Semoga kita jumpa lagi.